Chamanikab Jehova akwek tugul chosubech ak kokasech akotok tugul kainetab Jesu olechomgei akotokotin mising eng kanetishenyo nekokotestai. Kongoi eng akwek tugul cheosubi akokose ng'alek cheking'ololi. Kokiro wikini makinyoru chi nekoteb mising ako kongoi eng akwek chekole kongoi akole amen eng ng'alek chekomwa. Kongoi mising eng kanetishet nekomwa ak boisiet age tugul nekoker. Kongoi ngoberurok Jehova mising. Kokiwolu eng yo eng biik chekomwa kole amen ak kwalechi amen ak biik alak tugul chekomwa kaberuret akobo achek kemwoe kongoi mising amu osubwech ngoberurok Jehova. Kitindoi kiboitinik 4 rani, makitindoi Pastor Chemagar kowo safari. Ko achek chekikibaorinik 4 ko ki kanetik ketesetai eng kanetishenyo. Ko kanetindet netai atmi kebeberta netai ne ng'oliot komwoe kolen bunyot nemitei kwenunyo. Bunyot nemitei kwenunyo. Lesson nebo wikini tarik 1 amu akoi kasuldaet nebo wikini tugul. Ko kora kito neisubwo ko Stephen Arap Maru neibe Jumatatu ak 2 kasi. Sokorup Evelyn komi ko 3 kasi ak kotukwech Evelyn Maswai Lilian akomwoiwech lesson nebo wikini nyone. Ko ameche kesa sikobit ketestai neung torornatet ak kalosunet Kamuktaindet. Kachamwech kenetkei ng'alechu. Kibendi orit eng kitabutab Joshua kekere boisiet nemitei eng kwenutab lagokab Israel eng landaet nebo bitonin konyaban emet nebo kayamiset ndoiwech chekinetigei ak kasikyok tugul kesome miendong'ung eng kainetab Jeiso ne Kiptaendenyo. Amen. So lesson nebo wikit konye kokikesune kokatoi lagokab Israel kolong bitoni. Kokikochi icheket kwai luget nekiker luget koma nenywa, luget kobo Jehova. Ko ngomi luget ketindoi bunyot, ne bunyondoni ko chi nekirindoi amu luget age tugul ko lazima ko biik 2. Nakilelchi ak bunyot nekabit. Rani kekere kele boisiet nekiyochi Jehova lagokab Israel eng Joshua komeche kolanda kole Jehova ane nekalach karik chebo luget akawendi aae boisiet nebo luget anendet. Ko Jehova ko kiptaiyatab luget koteleli inendet eng kwenutab lagokab Israel. Ko Joshua ko agenge nebo kiboitinik chekikikur eng kurset nebo Jehova. Ng'oliotab metit nemitei eng rani komi kitabutab Jeremiah. Jeremiah 17 koitinyi ko 10. Kamwa Jehova ng'alek cheu chu kole ane Jehova neosyochi muguleldo. Atyeme kabwatutik siakochi chi age tugul kou ortinwekyik, kou logoekab boisionikchik. Ngisoman ng'oliondoni ko kale Jehova inendet komie, asyochi muguleldong'ung. Isyochi mugulelwek tugul. Tieme inendet kabwatutik chemi orit chekibwoti akokochin chi tugul kosubkei ak ortinwekyik kou leu logoekab boisionikwak. Ng'oliondoni eng metit ko kamwoiwech kashaket nebo muguleldo nekikere kele eng luget age tugul kotaunegei luget iker biik chemitei chobendi luget kibagenge. Chi newendi luget amu luget age tugul ko kirotegei murenik akeba luget. Ko kikorok biik chebendi luget ko kikikere kele ng'o. Kikikere biik chesonsony ako chepchep chematindoi nyalulet age tugul. Ako biik chekibendi luget ko kimakecheng'e chi nesolomwo.
kikichenge biik cheutotin, biik chekororon. So ngobendi luget komami chi nelen kaama kirenget anan kaama konda. Ki biik chekibendi luget ko kikororon. Ko biik chekimi kwenutab bichutok ko ngiwe luget sikobit agenge nekang'wektak kwa kimasta nebo bunyot kong'wektak anan keba luget ko kimi tuguk chekiyetan ipkenyoru ngoloto. En Kalenjin kekile makibare kwony ako makibare lakwa. Ko ki ng'atutik chotok chekimakebare lakwa ak kimakebare kwony ko kinaat en biik tugul ak murenik chebendi luget. Kot koit kebar lakwa ko kinyone ng'okisto sinyeketis weritok nekawo luget amu kakolel kobut ng'atutik chekibo luget. Ako kimi amune kebendi kebaru ki ngele kakibar tuga. Ko kiagik chekakibar eng olindok ko kikichenge kiagik chekibaru makibaru tugul. Kimi chekebaru komi chekimakibaru. Kounotok ing chi nekiwendi luget sikomasta ing tuguk chekikakikochi kaamiset ko kinyoru kerkong'et. Kimuchi kebar icheket chekaba luget anan nyekemwaita inendet kokakiwek kelech kikolulech anum akong'wektech. Lagokab Israel kokotoi banda. Eng banda eng kitabutab Joshua 6. Eng kurgotik chebo let ko kikesune Joshua ng'alalet nebo kaamisetab Jehovah komuti icheket Kamuktaindet kokabargei ak icheket eng luget. Akoi Jehovah kimnatet nebo lewenet. Ko ngimite tisab kitabutab Joshua kong'alal Jehovah akobo biikab Israel akomwochi tuguk cheitobonotin akomwa kotab Agan weritab Karmi, kale weritab Sabdi, weritab Sera nebo bororietab Juda. Amu bororiet anga Agan ko bororietab Juda. Ne Juda kotun komang'une Jesu inendet nekimang'une ngot laitoriat Daudi ak Jesse nekisich Daudi laitoriat. Ko kinerech Kamuktaindet amu tuguk chekaba kai Agan akonyokowny. Ing yuto kekere kele mi kaamiset nekikekochi Jehovah lagokab Israel. Akale me eutab tai anan ko eutab katam akosub tuguk tugul chekikang'atwok ak amwoiwok. Kaamiset nebo Jehovah komabutoksei ba iman. Kounotok kokale Jehovah ingokas kaamiset ing itikwok onyoru katerteret. Ingoiste kaamiset oba kiptubotoi kobitu katerterisiet eng akwek. So ngimi ng'alek aengu oterter luget ak keterterak. Siterter luget ko kekasit. Ko ngomekasit keterterin. Ko kinaat eng biik tugul chebendi luget eng lagokab Israel. Matiegei bororietab Israel lete icheket. Kele asikarik 100, asikarik 500 anan ko asikarik 1000. Makiker hesabukwak anan chongindonywa. Makiker kora matiegei lagokab Israel kele tindoi karik chetya eng luget anan tindoi ng'omnotet netya nemuchi kebar bunyot. Amu kasarik tugul kotindoi asikarik chebendi luget komi lekechengtoi bunyot akotindoi oratinwek matiegei Israel. Kikilech otiegei Jehovah sikobit obe luget akoterter. Kaamiset nebo emet nelel
nebo Canaan. Ko kikamwochi kolech melen nyumnyum amu mi biik chemeng'ik chebo emonoto. Ne nyolu onai ole eng luget nobendi ko kakole Jehova onyoponi. Nai ile mi biik chemeng'ishei. Ako bichoto komeche kemanda keisto amu wit konye ko kikinai kele kimoko maketab Jehova kobar lagok chekibo emetab Canaan. Kimeche kityo koyapta akolech oba koyapta koba emet age, kebeberta age. Sikobit kobit mbaret nemenye lagokab Israel. Kimi kit nekikamwochi Kamuktaindet kora. Kolech kito nenyolu onai eng mugulelwekwok ko mabunyot nino baregei. Ako bunyot nemite kwenut neng'wong. Ne ng'oliondonoto nekakisomani eng rani. Ile luget neo netindoi bichu komelen kinyumnyum nganaset nekiwendi kobore eng emetab Kananik. Chi age tugul nekiwendi ko kichobot ako kikalechi Kamuktaindet okasit kou ye kamwa eng Kalenjin kesubi tetutik chekakimwa. Kakemwa ng'atutik chotok ko lazima kesub akoi let sikobit oterter. Ngoistoegei komonyoru. Kakiker nguno eng yu eng kebeberta eng kanetishionyo nekibendi amu kakisisin kokalech Jehova okasait ami kobotok. Ngisoman eng Petro netai 1:4 komwoe Jehova kole kikochobwech koret ak kikochobwech bounatet. Ak Kolosaik 3:24 kale eng achek kenyoru akichek tuguk chekergei ak lagokab Israel. Kot kekasit Jehova ak kenai kele luget nekiyoe komobo korotik ak mobo banyek, kimuchi keterter koboto inendet ak kenyoru kamang'unet eng inendet. Eng kebeberta nebo Jumapili komwoe ako butetab kaamiset. Butetab kaamiset eng Joshua nekakistou kokakilewen asikarik sikobit kobargei ak nganaset nekikure Hai. Nganasani ko kimokolo nekimite bitonin ingele kokoterter lagokab Israel bounatet ak kimnatetab Jericho. Kakoyatak Jericho ako kikibar biik chekimi yoto. Kisor Rahab Kipchongon ak family nenyinet ak biikchik. Katestai lagokab Israel komanda bichu. Komi biik chekimokimondoi. Ko ngotikebendi luget kakiyokto biik che asikarik ko kiboto muren nekikure Akan koba emet nekikure Hai. Ipkebargei eng emonoto. Kotekebaregei eng emonoto komi tuguk chekicham Akan. Kikakilech moibu, metiny, meung'ano. Kong'et Akan konde lol akowoi akosis. Kotebegei icheket achek kele tos mi chi nekayai korot ne tos kon ng'al eng achek ak bororienyo. Kesisio. Mami chi nekimwa. Kasis Akan, kasis chun alake tugul. Sinai ile anga bunyot ko muguleldab chito. Kangikas eng sirutik chebo Jehova kale Jehova inendet neishiochi mugulelwekyok. Akongen leu kabwatutikyok ako ingen tuguk chebo magutikyok. Kokamwoiwech sirutikab Jehova akobo chichito kikure Agan. Kale akiyai Agan cholwokto akobo tuguk chekikale Kamuktaindet mwai ako motiny. Kiib Agan weritab Karmi, weritab Sardi, weritab Sara nebo bororietab Juda tuguk alak chekitabotonotin sikinerech Kamuktaindet netoror akobo biikab Israel. Kale kiyokto Joshua biik eng Jericho koba Hai
nekinekite Bet Happen eng komostab kongasis nebo Bethel komwochi kolenji oba akosege emonoto ak biik chemenye emonoto chekikose. Ko kikakemwochi Joshua ng'alechatak kokamwoiwech eng 11 akoi 13 tuguk chekiyookis eng bororiet nebo Israel akobo Akan nekiuny tuguk chekikole kamuktaindet metiny. Kikere Akan kotindoi amune kongen tuguk chekikoesio kole Jehova etan. Bororiet age tugul nebo Israel ko kingen kole chi nekalel koibe melektonyi akoibe tengektonyi. Kang'alal Jehova akobo tengekto nebo Akan kobor kele mi tengekto neome biik alak. Eng Nandi an Kalenjin kekure ng'oki nebo Chios nemuchi kwam kapchi ipkwam siyet. Nome chito ni konam age, kong'et age konam age ipkonam bororiet tugul, bororietab kapchepkendi an kobo kapoch. Kot kong'emak bororiet tugul amu chito agenge nekilel. Kang'et tengekto nebo Akan kolach komaloch muguleldo ak sobondanyi. Koek inendet bunyot ing kwenut nebo bororiet nebo Israel. Koboisie Jehova ng'alek chenyikisen. Ngiwe 11 kokalech notok anyun amune siyai tuguchu amu kakitebe. Kale kakwa Israel tengekto kakobistoe kamisenyu. Kang'alal Jehova kole tengekto nebo chito agenge amu kabar boriet bichu, tapkoit boriet keterter akebar biik 36. Biik 36 kakibar bororiet nebo Israel chekikotindoi kamang'unet kole Jehova neribe icheket. Kokakobek bororiet nebo Israel koit kengen kele kakebar biik. Ketebegei kele kalya sikebar bichu. Nee nekaak? Tos makisub kamisutikab kamuktaindet nekale Jehova okasait sikobit aterter. Kobut bichu kamisit. Agenge ne chito nekabut kamisit ko Joshua. Akan. Kong'et Akan kotelel eng naenyi ak kabwatutikchi kokakoib tengekwogik chenyikisen eng sobondanyi kobesio kamiset nekikale Jehova kakonin. Kamisetab Jehova ko king'olole tuguk oeng. Kamiset nekale Jehova orib sikorib koing'ung, korib bororiet, korib lagokab Israel tugul komugul. Anga kamisetab Jehova kotindoi katuyet nebo sobondo neribe bororiet komugul. Tengekto agenge nebo chi kwame bororiet, ame kapkahatak, kwam bororiet tugul ak kwam ibinatak kobek. Ko kikiribe eng lagokab kamisetab Jehova kamiset nekikamwa inendet. Kakesu kokamwa ng'oliot nemwoe kole eng luget age tugul kitindoi luget nemite kwenunyo ko ki kristianik. Ingimerib kamiset nekikurin Jehova inyoru kit nekiyaak eng Akan amu kingonam tuguchu kikapkobor nyokouny akobolji ng'ony. Ketebe kelech Akan nyino koesio korok kole mongen akakouny mite ng'ung'unyek akomite emait. Yekakouit kecheng eng kot amu katoi kwam biik. Keteb eng kot ketoune bororiet nebo Juda. Keba kotab Juda kenai kele bo oret ngoro. Keba akoi family nebo Akan. Kong'et family kole makingen kitebe age tugul nebo weritab kaita ak cheptab kaita komakinyor ipkonyor Akan inendet.
tap koit agan kelech inyendet matokowol ki kiyan kole kialel kolech kelech mino kole kiauny eng kemait ak kiabolchi ng'ony ak kakwam bororiet kap kait ak tugul komugul akwam bororiet tugul ng'wonindo nebo yaitiet nekiunye nitok kokonu kateiywet kele mami kiy nekeunye eng taitab Jehova nyolu ketiagake sokebit kesuldae maket nebo Jehova. Tos mi chi netese ng'olyo kebe kebeberta nebo oeng akobo ting'ikto nebo Agan. Karibu Aramaro. Bas kongoi mchungaji eng kanetishet nekainetech. Awendi amwoe akobo ng'oliotab ting'ikto nebo Agan eng betutab Jumatatu yeityo kiro akobo betutab kwoeng kasi neng'ololi akobo melektoab lewenet. Kakonetech mchungaji kebeberta neo akobo atindiotab Agan. Kakiro kele banda nekaba lagokab Israeliek ko kindochin Jehova akimakat kokasit ng'atutikab Jehova eng banda tugul asikobit kobor eng bandanywa. Kakikas akobo Agan ini kele kiyai kit nekikiptuibatoi nebo ng'oliot nekikomwoi Jehova yekingoib tuguk cheitobonotin chekikitobonchi Jehova. Kale ki tuguchutok ko ki tuguk chebo fedha chebo dhahabu chekikilech lagokab Israeliek youlul bichu koma yo okesu komat koipchi otaban tuguk otaban fedhaishek otabonchi Jehova ako okesu chun tugul ako otaban fedhaishek dhahabu silingishek otabonchi Jehova. Lakini king'ep koro Agan kole iye bo komonut tukyu koker kole bo iman koipchigei ako king'ep koipchigei ipkowiny koye kamwowech kiboitiondono. King'ep kowiny Agan tukyu kale koyokto kele kakiba luget nekamwoi mchungaji kora kele ongebe luget kesetiai kele ongeng'eta sin ongiyokto segei ngiyokto segei ko kiyokto Joshua. Musa ko kingoyokto segei ko kiyokto Joshua ak alak 12 aking'ep koek chotok nyokomwa alake kole kero kiutalamik eng bichotok biik cheechen mirabi kale watu wa mirabi minne chebo yani tindo kale kikure kole mere nekile Bigfoot keldo nekoi nekikwongotiech komenoe ile ng'oni kale makimuchi kemuch kiy kotko makitile kiy ngorot ketebi kiutalamik kole Joshua achicha kibendi tai ako kikisub ng'oliot nekekochi Joshua tuyet ako kibor tuyoni amu kasitietab it nekikasit Joshua Jehova akokon kito nekibo iman eng kayanet. Yuas ko Joshua inendet as nekeyokto segei ra kole Jehova oseg emetab Ai. Lakini ing'ep koek segei chotok kakiyokto kodaja mami kiyo biik tutikin bichotok kole matengalen mami chi ngoba biik tutikin mokeshigei olot mami wakoba no koba biik tutikin kole kiba biik 3,000 kiyokto koba emetab Ai. Lakini king'ep koitit emonotok ketindiny biik kakitiny biik kebar kabek biik 36 korok kingorom kobendi bichu kobwoti kole kitinye kimnatet ak katerterisiet nekakonech kipsengwet ko ng'ep kekwer biik 36 kele chiriam kele acha akinye kakoterit kasit kowekta kelet akile komwei ngisoman eng sulutik komwei lagokab Israeliek kowekta kelet amu kaketoi kebar icheket ko ngekakebar biik nyokowachas kot kobutyi ng'ony Joshua kole Jehova kikalya makitebi eng kainet bitonin nimbo Jordan angai mutwech nyekebekyu keboryo ak bichu nekakobek biik cho korok kalya iwek kiteni asukole ne bororiet nekayemech kuingen kele Jehova nokoimutwech ko Jehova nebo kwong'ut netindoi kimnatosiek tugul ara ngakekoboj ngotai akobarech komakayemech kituchu tugul akokeswech amu maketinye kimnatet kowake Jehova Joshua kolenji come on Joshua
ke ne ke pirtaji ge ko koit metin ngun ha me ge tu kyo ge ngunu ngong ko mo Joshua ko mengen Joshua ko le ne ge tastai en yu ka gi ter la go je Israel ye amut ngak tabakan anga gi go ibakan tu che ka go nita na ka go gon ka ter shit ki ter la go Israel ye au ma go mite go bata Jehova ka go le ka go but ka mise kogo ne jingas engai tini ko taman en tisap na to naga so man mo jongaji en no gndo wala gi lenji Jehova Joshua nget amune si butti ngon ingruge go wuni ko ga Israel tengak ga go bistoye ga misen ñu negi ga ngat ga go tugu che itabana tin ak ga go jorso ak ga go berberis ak ka go nde ole mi tugu kwak ka go jorso ka go berberis ka go kot kondo ole mi tugu kwak ki go ay tengak por el tab Israel ke ga ngale jo chaka mangune ko tab Jehova ko mo Joshua kone Joshua skule mi tengale kwenunyo kule nji ngai tamara sumok Jehova Joshua ngeta si ngai det mi tamara sumok na tamara ngai na taganyon may mujala ka Israel ko tonon so engdai tabune kwak ko meune bune kwak go meune bune kwak amu ka we ke tiboti amami go boto ko gen ano amami go boto ko gen ko mongem engwenu ngwang kioto itabana ngot ya ngot ko mongem engwenu ngwang kioto itabana ko le nget anyu nget ya nyin bik ilenji o nyin gay ago matai amu ko ma go uni jo ba golle mi gay na itabana gwenu ngwang Israel memuji itono netaita punuguk agoy istegi otok itabanat engwenu ngwong kero kolejo anyinge ojeru gitani engwenu ngwong kotko magoy mo oterterishe kotego mitegi kwenu ngwong gago mo Jehova Joshua kaiteni kotamanang mut komo golle agnande nang jin kit na itabanat kebele engmat ci jotok ak tugu ketinye amu kago bistay ga misatab Jehova amu chigay abos na tet en Israel tesata Jehova mo agara kole jita naga ginyor chigi kale kebe le jotok amu abos na tet negay en borriet ab Israel ko iteni ko tamanaglo ko kago ga Jehova Joshua tugu kenya lugay ore nagisubi got ko tege nyor chita naga kwai kalle ko ngala la ngal ka baboro yoshege agora tunwe kalle ko ngeta nyun Joshua garon inne agomat Israel agomat Israel gori ko be baboro yoshe kwa age gana baboro tab Juda age mut inendet ore tab Juda age mut inendet ore tab Juda gori ag kinam ore tab Seraik ag yimut oretab Seraik kori konyonune kita agenge ag yegenam sabdi ag yimut kimut konyi konyonune kita agenge ag yegenam agan weritab Karmi weritab sabdi weritab Sera nebo porerietab Juda kegas kita nigale Jehova sige nyor tiji ko kabate ke ba kot en got keta ure bororiet nebo kela bororiet ab kapchep kendi bororiet ab kameliro bororiet ab ano kela kimitengal tane ko bororioni kimeje gero kele ngo jiji ngogon ge ji amagit genam gele ngo kala ko bororiet ab kapchep kendi ko bororiet ko ngap ko bororiet kela bas ngonya bororiet tagatul kobun kapchi ore tagatul kobwa oretab oret age tugul nebo kapchi ko ngaga ko oretab kapchi kenam oret kelo age nam oretab kapchuda kele bas oretab kapchuda ngobun kapchi family muga oret nito tugul pur ko tibi tugul kele bas ngobwa chi tugul ak family nanyi ko rob lainda
kenam na basabdi kenam wara tab sabdi nene family na basabdi gele ji family na basabdi ngeta nyone sabdi ngobun jitu la genga magelen family genga ngala ngobun genga jitu ko ngam ke bun family jitu len jita genga got tab sabdi kenam kwere ge wore agan ko ngam kenam agan ko e genen de naga kito naga ngat nagi le Jehova amat ke twa as ko ngetin ka ko ye ni to ko ngetin ko di mana sogol ay to mana sogol ngi sabi ko la gi lenji Joshua agan weri new ya ga solo moy noito weri new kala sai no le ga to na te Jehova ga mukte ne tab Israel ngonji inendet agi mongu no ki nega yey matio ngana kage nyor agan ago kallenji Joshua weri new igoji to de Jehova tigine tiga oto en bertan ko ngasi kame gitongon getebe ngati dana ko gi bo ngate ga boror yet asege boret asege bo family asege bo jita individual and family ago kenyor agan kutos gimu ngon Jehova ko le agan ne gi gay tengagi tos gimu ngon Jehova ko le agan na gap ko kita na koy ne tabanat engoni emait ingonyorit kalia asoko bit ko le Joshua wanyinge ago jengiji ago jita ne ginyoru ne kebele kalia asoko ko ngol yantani keger gita ne gine tigen betune engleson kele Jehova ko bay man kirwogen ni ago Jehova ko ruwaje ngamanda ageng rirane tapke tinda rirane tapke Jehova ago gajinji baroindo asiya kirwoget ko barugay pawarna tet na man ngirwogen ni ama migine gikine Jehova ago ge maje tulgele bay man ngirwogen ngung ago nyol jinech anan nyol jinin iyokije mogetut amu tengak tanywa yero na yu magele englet yaga Jehova ngirwoget ko tun kitononi eng daita kam kirwok aga togla ngaje ama mite aga tengakta aga kitigina ngat na tos matang daita Jehova ago englet da bagam kirwok tab Jehova ko tungi mo agele payman ngirwok ngung ago nyoljin ichek tigiyok kin mogetut amu bistoenwa angela na tenwa ko nyoljin melegoto amu power na tet daga giro eng kirwok tab Jehova ko enyu ko gebar Jehova ko goy nabas ci gure agan kala ge goy Jehova agan individually ko nyor baroindo nabas gune siete ge ngala nos kele na yo le gay tingato ko ndagi ci agan nagi nyolu ko nagi ji tamre tab Jehova ko sigi ko gitasho mo wala bikok mo nge bara ne tokol ne hal ya ge gur boror yo nin boror yen mesema hal ya ge boret hal ya ge bob ke family in kay family ko sisa agan gana ago len ama mo ago len garo yi o mette moto gur family ane na leju ma itata agan lagni kisi sa ge go Jehova waraindo ko la so bit mangap ko sik ke ga Jehova gara baraindo family aga tokol sienga ko bit ki ge la agle mi kwenun yo ko te shay ge ga ki tokol dos yo ngalal dosi ago tigmi te mesaga ke tebe ge ngale dos ko bit kina gala wes na gala ko te ko le ga bara maru ko to is engongung anan dos ngalal sagla go kwa ga sole tos une ngale tos so windenge ke la ga la ko ngonga buya ko to so unyo le haja mam anyon ke anano bendi o samanya tap ka pi kyo ge le mi tu ke ge unyi ke la smutai ko magmai te ngale la go kyo anana ga ta ko pin ngal yo ila batai tap la ko ngonga ge rege agila ja ma la ko nyu noto go ger tono ko sa la ko nyu go ger ko ga berber ha ay tu kuju mate ne na ga nyalu ge sia rit age ger gele ke ngalal engore tabe manet age blam ke yet a sobi ki anyinge ak bi ko kwet ak tilyan din yo ak Jehova gara amuni to gore ne nyalu gisu kala ki go Jehova bro yeta Israel ak family aga tukul ak individually agan paroindo ne basugunet asoga be kosik amai kindama kaya sino mo Jehova ngyo kala gibele ma unga ko langu englet goyene konda gene agan yengele gibelo ko ge tege sha amma asik amma ay kasarta naga ge ger ke temel
Kingolin baga ko ngap kele kiyoto angoriet. Kele ko bit ngalyo mi go bel got. Ya ke bel got peshong la nya la wala. Ko toy ko ngetin koy boyshik geginis. Geginis ke ya na ya gatina. Yelo ye jana jo ngaral tugu ko testai nengi. Ye gele ko tos ko korongo ya bin ngalane ko ya tos ki lyon de kele bas. Ngoma moy vijana ko ya to angoriet boyshik. Yele ke meje nyo bunu jana ya agatol katika tene bayu. Gotko gao kiyoto angoriet agonge ya to angoriet to be wole obe gutol. Ine ne giro ine ne gal ne gas ama moy gita naga gi gas kala kome ngogit tan ba angoriet ne ko tokol goges muranju o tayari ba angoriet ne ara maru gi tebe na leta aweni wa angoriet amuanga na lein ma nget sin mai aweni wa angoriet la ne kam mo kam ya mo ma bi to ten boy joto ne gi mut ga wa angoriet ago ti jega amune amo wati jega ko do tene ga ro ma ko mi te jine to ko ngol to ko manda ngol ara amo aya to angoriet ko to lami ne ga tende nya ga na ga to angoriet ki ko pro ga me to ko mo amu ki ko tenge tan mo ki ga nyil age nyilay ip ko to system ne gi baga ko mo po oxy amu ala ko boy ci machine wala ko mi jana ko machine wala ko masa ko ñep ke da go tan ko di ni tol ko le sey kemas ke le tos engman ko ngal yo daga kabur ci hoba bik ko le onge sugu ko tos isigu ama jitin wa ngor ci na yo tu tos isigu ama go ba process na tokol ne kena men ngal yo na gitare ngata ko galle kigisto ko gikinet en boror yet tokol awe jita agenge na taga mena sigi bun boror yet ko kejenge awe jita agenge yele ma boror yoni mi boror yet la na gole ma orane ore tap tuta ma ore tap sebulun ma ore tap Benjamin ore tap tuta de go bir ngale ke bo gel okay ka ge stu jumba go sebulun no ngo ka ge bo tuta ara family ne bango ngap tuta ni ke istengele ma family ne banam mana banam gele family ne bo sabdi yelo ara ngap sabdi kelo tosta mas tos en erigi to ke jergelo aja agan ko la agan na anenda ko ge ay no ga to lo mashi ma ko bar gole ke gungele dio ke gure ji jota ke kristo yo ne ngelo na te na mi tabarak ko le nyo asina ye jehova kirwoget engmanet kina ke ak power ni pictol power ya agatol na gira procedure na tage gay ko ngete ga baro yeto ko la welet ko ma mi te ji ne gile ajija kamo man ngal yon tani ki power ni pictol agi gen gile agan agi nyoga ya na gana gana gole anenda engno tage ko gi bunji man girwoget agi power ya agatol na gi meteng ta kirwoga no to kalle ma mi tegi ne tos kiunge jehova mami tengakta ako titigin ne tos kiunge jehova sige tare keger melekwe gablewenet en betuta kwengasi keger melekwe gablewenet kele kaga ngelewen dugun kita ni ngelewen rane koti tamenani kagesune tap keno bo panda ngunga na sabet kele ipkwe wune matai gilewen ragi ipkwe wune matai gilewen sabanda kwe ko baratet ko gilewen med ko kagesune tap keno bo tengakta ko kagesune tap keno bo med kangira ta botab Joshua te sabga tin ta mana genga keger naga kale Joshua ci gure hagan igo ji turna te Jehova agi ngongi tengakta ni yete mo wa agne ame ngana kale kego Joshua hagan ko ger Jehova ago ne gole nyol din dorna te inendet ago magungegi agna boyeng koleji moi agi moi joga tangi ko nay family ko mogol kele kaga payman ngal yondani ngal yon no gana mo gale tur ngoni je ka tul ko tin jogol bay magir wo tab Jehova ki nga nyagan ko la bay magir wo ne ga ko Jehova
kobun kiboitinik chu. Kale moibarakan eng oretab sikunet kole kinyoljin kenyoje gaa. Amu chito age kikas akobo ole kikesundagan ko kale kikibel. Kikingeto ak konwa tugul. Kele kalya kokeny aga komwa kole anendet. Kele achicha amu kimwa kisis akoi takayana bole kimong mosik eng konunetab ke. Sikunetab kipsengwet komeche sikunet nekonu kei rekosiku. Matinye kejijin ngap kule mi kale kaje kero simawe mai age kanyo kanisa. Simap kebela. Ko ngap ke itebe jigele amune sini kanisa. Ko simap kebela. Hero mengen Jesu kole ngo. Matinye tiliande ka tugul la kipsengwet. Tuguk kiyoe ko mami manamegei. Lakini kityo karib kemat keyuis kole amotu nep kebela. Kanyo shot jengonye kanisa. Nginyoru ngalek chemangune chichoto kutit komangu ngalek chebokbongut chengwonene ya chechafu. Lakini ngileji mi kanisa boyona wala mi kanisa kalya pane ngaleju kole kakilewe mi kanisa kebelin ko kimwei konyo kanisa amu keibe ngalek amat. Lakini mosik ngamanit agane kokerkeit kito neu notok nekanyo kityongon kole anendet iman amu kakenama retandet kawek nangole retandet mamiole jirile ama mitegene temwe kakenamin ko ndakakara ko itinye orote jute ko baro katate jute ora tugul. Lakini mo kakibwab kikityin konait iyan kipsengwet kome chito ne siku ama kikiki konait siku yakailel tengektangung ishachkei ak ingany tengektangung kotugul ingongi Jehova meit konait ole makomite rivers kia kit agan ole makomi rivers tos kitepchei eng kabwatutikyok tos kitepchei eng tengekwokikkyok kot koit kasarta nemakomi rivers kia kale ingin kale kisisa kenyorchi tengek akale tengek kiyai ko kale kitengekta nekimukomite ngolyotab nyoetab kat kimukotindo nyoetab kat eng kote kinyorchi ame sekretari yotok ame asoman kaitoshek 85 kacheni ko 27 akatoromeno sosom. Kale angolel chi age tugul amaingen kokoito anyun sibendop ngoror nemasirei kenyit agenge koe kokochinet akobo tengekto akoyai tisindet kakaikaet akobo chichotok lelei yekayai tengekto amaingen ingoyai anyun kakaikaet akobo inendet eng taitab Jehova akenyochi kat kekas chicho kayai tengekto amaingen kele ingoib sibendop arwetab kejir akeyai kakaikaet yeityo kenyochi kat koito sosom. Ako chito neyoe kiy age tugul kokwetyin ko kachub chichotok Jehova ak kingetoi chichotok eng bikyik. Mamite senatet nekimuchi keyochi tengekto bakan amu kingen akan kole kimokonyolu keib tuguk kikamwa kwai kokwetyi kole kiker kokararan eng keret keibas kale kiamanget kong kekerchin ak tengekto nekibo chi nekikure Adam ak Hawa kele Adam ko kiro kole mie eng keret ako kararan netya mie eng amet ako kararan netya eng keret kale kokoite eut akonam akwam amu ngetkongda kale akongomiti chi ko kole ngo nemokyingei ngomnon kalya Jehova ini nekokekernen ngomnotet kot kongelen kele komameche kekerkeitu ak inendet kakaikai keam sikekerkeitu kale koe ngolyotab ngetkonda konye akine akane eng koitinet 21 kole kiaker ale bo kamanutikyu ako kororonen netya kokaker kale kwama ngetkong eng koitinet 21 kale kiam ngetkong kobo dhahabu kiam ngetkong kobo fedha akole kaikai aibchigei koib ak konde tia tuguk cheame ngetkong akot akechek tos kikeistoito ano ngetkong atak tos kikikochi Jehova koib misokonoto koibwech nebo ngetkonda anan tukwamchine ngetkong tugukab biik kale ngyo yae ngetkongda kemusmus kimnatetab Jehova makonech keeku agenge eng kiboitinik chekergei ak akot Rahab
chekale ngikerchine Rahab ak chichi kikure Agan ko kale Agan ko kiuny segeit chekiyoe boisietab Jehova. Ko ngap kebwa Agan kale ko kiuny tuguk cheitobonotin ako mokyigei amune amu ng'etkondanyi. Kebwa chichi kikure Rahab kele Rahab ko kiborchi tisik anan segeit mieindo akoi katerterisiet koterterisi lagokab Israeliek. Lakini chichi kikure Agan ko eng ng'etkondanyi ko kikochi lagokab Israeliek kiterteris kiterter amu chornotenyi ak tengektonyi koboto akot lembenyekchik. Kale chichi kikure Rahab ko kale kiyomiskei ak bororietab Israel ak kinyor sorunet ko kale kibut kayomiset Agan nebo Jehova nekale amatotwa kit age tugul kobut. Kale kisorgei Rahab ak konyi komugul. Kale eng Agan ko kale inendet ak konyi komugul ko kikikes amu tengektob Agan. Tos kebebertang'ung ak family neng'ung'et ak kong'ung ko tos une ole tilyanding'wong ak Jehova? Tos kergei ak tilyandit nekibo Rahab nekisike sigunet nebo man anan kergei ak tilyandit nebo Agan nekisike ng'olset eng kikonai? Yekakobit kora tengekto kuni ko tos une kito nekeitoi biik yekakobit tengek akot eng kaniset? Kekas chichi kikure Joshua kale Joshua werinyu komwochi Agan matukolechi ng'wa kailel bwana nyolchinin kabisa kekerin kong ak kekonu karipio keisto kaineng'ung kitabutab kanisa kenyisiek 5 anan kenyisiek ata. Tos yokiyoe ng'alechatak malen makiistoi, lakini tos yekiyoe keyoe eng chomyet anan tos yekiyoe keyoe eng ng'oliotab kakikyinet kele sikokas maat chi nekakinde taban. Tos mitei rirgei eng tetutik yekisirtoi ng'alekyo kanisa akobo chi nekikoini discipline ko tos mitei chomyet, tos mitei imanit, tos kibunei kele anom ko chorwenyu ko anom kotepche kole tos bo iman kirwokenyo akot eng taitab Jehova eng tuguk tugul chekiyoe. Kale nyolu keyai eng chomyet kuigei Joshua ak nesire tugul ko kale kikikes bichotok maiwekei Joshua kole amune kale kiyai kuye king'et Jehova kiking'eto bichotok ako kibet kotab Agan ak family nenyinet akoi ra. Kole Joshua eng kitabutab Johana 1:9 kale ngot keng'any tengekwokikyok koyanat akobo iman ako nyoiwekab kachilulutikyok akotililech. Yeking'any tengekwokikyok kotililech ako nyoiwekab Jehova. Betusiechotok aeng tos mi chi netesei anan ko netebei? Kemwa ng'oliot Ramaron nebo koker ak kwai maket ko ikere ile kang'al kito ne rahisi nekikere ku nguno kap Adam nekiker akomat maket konam kouo kakiloshigei kemach keku Jehova kitororgei iker ile kitururech ku malaikayat nekikiturur eng kipsengwet. Ko kaker ng'oliondonotok ale ngo very subtle ngomakiribegei we can fall kibut yotok ako kamaiker nguno ko ikere ile kanetisiet neo neinete ane amu kanai ko betut neikere inai ile acha mayu mwoe ng'oliotab Jehova kouni. Ko ikere ile sikenai anyun cheu chutok kabisa kole kaka ketebe ng'oliotab Jehova sikobit konetech amakibutyi yotok. Kongoi. Tos tot nyinyi ng'olio age mate mwalimu? Karibu mwalimu. Kongoi, u kele kaitar lesson nenyunet, kebeberta nenyunet. Kakeker ing yo, kakeibu, kakekas, kingakiarorchi lagokab Israel kelecho terteri eng boriet, ko kimakat kotiegei Jehova akosib tugul ng'atutik tugul chekakoarorchi Jehova chekikamwochi icheket asikorib Jehova akwachi Jehova boriet. Eng wikit konye kokimwae kolen yaun Jehova boriet. Ko ki suppose ko lagokab Israel ko keyachi boriet, lakini kakeker tengektab Agan
nekikosten the entire nation nebo lagokab Israel. Kiterter kingoba icheket hai. Angen ale maiburoch ole kimeita amu mara kotebe chito kole kimeita ano chichi, kekaburoche yotok kekas tugul kele kimeita ano Agan. Amu kakobor kole angomwa Jehova kakomwa mi tuguk chekeunye, tos mi tuguk chekeunye kou yekamwa kanetindet Arap Mor kole eng kanisa ko tos kiunye tengektoab age amu kitupcho notok anan amu kandoindet nebo kanisa amu pasta ko tos mi tuguk chekeunye alake. Kimukosikyin Joshua kouny tengektoab age amu kakeker eng yotok kele kikosten lagokab Israel tugul ipkiterter. So ngasoman eng yotok ole kimeita amu kaek interesting ole kikibarta kikibar iman akebel. Ko kingotomo kebar uyo king'ololchin chi ko king'ololchi Joshua. Joshua 7 koitet 25. Kindakakimut anyun Agan ak family nenyi. Kala kilenji okay, ngasoman 24 ak 25 arake eng yotok. Kala kinam Joshua ak Israel tugul Agan weritab Sera ak fedha ak ngoriet ak dhahabu neu chamaniet ak werikchik ak tibikchik ak tukchik ak sigiroikchik ak kechirekchik ak emainyi ak tugul chekitinye ak kiimut koba atebwetab Akor. Akilenji Joshua, amune sinyalilech? Inyalilin Jehova rani. Kilach Israel tugul inendet eng koik akobel eng maat akolach ichek eng koik akikiruruch koik eng barakunyi ak mi koichatak akoi ra akimeto Jehova koromnatetab nerekekyik. Noto anyun kikikure kainetab yotok atebwetab Akor akoi ra. Kaikas anyun kikitilil tengekto, kikibar kotko makituch akot nego akot sigiroikchik ak lagokchik tugul ak emainyi tuguk tugul ko kikipel kotko kimatikong'et akot kiy kitikin nebo Agan nekitekekur. Kale mi koik akoi ra. Kale kikibelchi inendet atebwetab Akor. Atebwetab Akor anyun ko neameche kinetkei eng lesson notok ko kinyokoek baadaye kurget nebo kamang'unet. Atebwet nekibo nyalilda, atebwet nekikiwirchi Agan ak lagokchik ak fedhaisiek tugul chekikachor, sigiroikchik tugul akebel, nyokoek kurget nebo kamang'unet. Kakenetkei eng yotok eng kosomok kasi kinetikei akobo notok kurget nebo kamang'unet. Ko kakekas eng yotok kimatakotinye kamang'unet lagokab Israel amu tengektoab Agan. Kingoba bariet eng Hai ko kikiterter icheget kingoyokto askarik chotok 3,000 ko kipketeitei icheget. Lakini nguno eng yu komeche kokochi Jehova kasarta age kokeny asikobit koterter kou yekikakoaror Jehova kole terteri. Ko kingokasit kou yekakamwawech Pastor Nyalilet kole kikasit Jehova koterterun eng boriet. Ko kingokakowalakis lagokab Israel akosub kokeny ng'alek chekikamwachi Jehova akokasit Jehova, kokochi Jehova kokeny kasarta nebo oeng kobargei ak biikab Hai. Ko kingokochi Jehova kasarta nebo oeng kokeny ipkobargei ak Hai kele kakeeliminaten Agan makomi tengekto age kakosik, ko kiyoche koanyinyigei lagokab Israel akoba kokeny akosub tuguk tugul chekamwachi Jehova. Ko kimi Jehova koboto icheget. Ko ngisoman eng kitabutab Joshua 8 kaitet 1 akoi 29 ak Hosea 2 kaitet 15 komwawech akobo kanetet anan tuguk chekikikochi ngesoman eng kitabutab Hosea 2 kaitet 15. Hosea 2 kaitet 15 komwoe kole akakochi inendet mbarenikchik chebo sabibuk eng olotok akakochi inendet atebwetab Akor koek kurgetab kamang'unet
ako koyanwa eng olotok kou eng betusiekab ming'inatenyi ak kou eng betut ye kimong'u kotokosu eng emetab Misri. Na ko kayosiet age nekekochi Jehova kokeny lagokab Israel. Kong yu kakonetech kenai kele wole Jehova kabutet koek katerterisiet kokeny, ak kaimet nemi koek kamang'unet. Kimatakomi kamang'unet eng lagokab Israel kotokomuch kobargei ak Hai. Lakini kingoba eng betut nekirubei, kakokochi Jehova olekibetitoi ak koterteri biikab Hai eng boriet. Ko kingoba netai ko kikero kityongon ko kinkiyon askarikab Hai. Ko kiba kityo lagokab Israel ak kiterter icheket. Lakini eng kasarta ni ko kikochi Jehova tetutik anan mpango olekichoptogei akokochi melen kele kiterteris amu karik chekitinye, kiterteris amu Jehova nekimi tugul eng boriet. Ak kikasit ko kasitietab biik nekikasit Jehova kingole Jehova oba kebenet kouni, iboribishe kouni akowai kouni. Ko kiyai lagokab Israel kounotok. Ko kingong'etyo askarikab Hai kolen kibore bichu kou atkinye, kikwerie kou atkinye. Ko kingotetkei komwochi Joshua askarikchi kolech angotebi kouni oribishe kouni ko yep kong'etyo biikab Hai koonech osubwech. Ko kibwoti biikab Hai kole kione bichu akebore kou atkinye. Komachopkei ichek kingen kole kiterteri kou kikakiterter atkinye. Ko amu kingoai lagok askarik kounotok, kekose kele kotiegei Jehova ko kiterteris. King'etyo askarikab Hai akosub askarik chetai chekimi ak chebo Joshua chetai. Komanai kole mi alake chemi let eng yu chemeche sikonyapan emet anan konyapan nganasetab Hai. Ko kingoon kosub Israel kobwa chun chikimite let akonyapan emet akobel akoterter. Koborwech nitok kinetigei ne eng yutok. Kakewal emet anan kakewal olekikibelchi anan atebwet nekikibelchi Agan koek kurget nebo kamang'unet. Kobor kole kitokotinye lagokab Israel kokeny kamang'unet. Ako kisich kokeny koterter ko kimatakobwoti kole kiterter. Kebwatwech nitok kole Jehova ko Jehova nebo rirenet. Jehova ko Jehova nekonu kasarta nebo oeng. Ngokakebutye ako kakeloikitu kotokokurech kora akotokonyoiwech gat akondait kokeny oret nemie. Kobor kole Jehova ko matiny kakobek kamang'unet kotokokonech kamang'unet kokeny. Kingobutyo lagokab Israel anan kiterter lagokab Israel amu tengektoab chito agenge. Koborwech kole wole Jehova ako katerterisiet akokon kokeny kimnatet nekimuchi kiterterishe. Notok ngesiku konyoiwech gat Jehova akomutwech kokeny eng kebenetab tengek akemong'chi lapkeiyet eng oret nemie. Kongoi. Tos mi chi nemeche kotes eng yotok? Ko ngomami atache mwalmoiyot nerube. Kongoi. Kongoi Evelyn, kongoi Ramarur ak Pastor Nyalile eng kanetisiet nekaketou, ketoune kele bunyot nemitei kwenunyo. Ako kakeker kele kibendi kenyoru butetab kayamiset, kebut kayamiset kolya kekas tengekto nebo Agan ibwat inde kabanut ibinyo inye kaineng'ung ikas kainet ile kakitou bororiet ipkebwa kainet. Ara anyun melekto nebo lewenet kenai kele ne nekelewen ang kurgenet mieindo nekakikonech kou ne. Kebwa anyun eng yu kenyoru bororietab Israel kele
ki Jehova ko kitindoi kurganaton nebo kamang'unet eng akot biik kimatokotindoi kabwatet nebo Jehova. Biikab kananik chekikakosub cheptalelisiek cheterchin ak cheterchin ko kimakotie Jehova kora. Ko kimutu Jehova baoriat kokotonon Jehova baoriatab kimnatet mache kobor Jehova baornatet anan baoriatab kimnatetab Jehova. Kibor kele une Jehova. Akot ndakikotuit emet ko kakaimut Jehova koborugei ngap kekere biik alak kele makochut lakini Jehova kwenunwa. Kakisoman eng kitabutab Joshua kitabutab Joshua 7 unakasoman Pastor Nyalile ameche aketyi yotok kidogo. Joshua 7 koitet 6 akoi 9 kokale kikerer anyun Joshua ngoroik chiik akong'uruk kot koit ng'ony logenyi eng taitab moingetab Jehova akoi koskoleny inendet ak boisiekab Israel akinde metowekwak temburiet akile Joshua bwa koek kiptaiyat Jehova amune simutu bichu kolang'une Jordan si ikochech eunekab Amorik kelusie kitakaikai kemeny Jordan bitonin. Kiptaiyat amwoe ne anyun kakomweune Israel eunekwak amu tun kasei kananik ak tugul chemenye emet akobo kito ako yemech komutech akotil kainenyo kobet eng ng'ony siitene kaineng'ung neo. Kekasoman yakingoba Ai ronjukab kebar biik 36 ako kikas kong'wan Joshua. Kito netai nekekas Joshua lekamwaita kolechi Jehova kiamune simutwech kelong'u bitoni. Iker ile kalya Joshua keutie Jehova kotitebe atibwat ile angokut Musa kiyai ne. Yani instinct netai ko iteb tuguk chebo chitondit iyai koek Jehova nekiyai makosa ile kilya Jehova simutu lakini yeiker kokeny kokaek yani kende makosa kobunji Jehova eng koitet 6. Nebo 7 kole akile bwa koek kiptaiyat Jehova amune asi koker kole bichu nguno kole kilya imutu bichu kolang'une Jordan si ikolochech eng eunekab Amorik kelusie. Koker kole bichu tugul chu nguno kakamwa kole kilya Jehova bichu nyokobare Amorik tugul kole asikolya kewipen kaineng'wa tugul kotko makomi ako kiimutune olimbo Egypt kiimutune koit Jehova yani kwong'utik cheechen kikoro biik kele oo Jehova amu kotko akot kingolen kolong lagokab Israel kokakopotonso kakale yani koilyo mugulelwokikwak amu ingen kole mi Jehova kwenutab bichu. Ang yekakoit yu kokeny kotobote kole nyokobarech lakini yekait kolechi Joshua silyochi Jehova kaineng'ung. Kawalak kabwatutikab Joshua kobwat kole Jehova kotoro kolechi Jehova silyochi kaineng'ung. Ko ikere eng yu ile yemi Jehova komi kamuket. Nguno bichu kingobwone bichu kimautie Jehova akot Amorik ko kikaib kemut lagokab Israel asikokochi kamang'unet kurgetab kamang'unet nekamwa Eva asikonai Amorik ak biik tugul chemenye emonoto nai kimnatetab Jehova
asikosich kasarta kowalak sobeng'wai ako walak ako meto cheisubi asikobwat Jehova. Ko kingokakoit ikere ile kaka akot akicheket chekikenai ng'oliotab Jehova keilie ku Joshua eng biik cheindochin kaniset cheinetin akot yemitei itononchini ko kaka itinye kimnatet iman. Joshua ko king'om, Joshua ko kikim, ki Joshua kitinye naet, lakini komitei decisions saa zingine cheimuche koba taban ko ki binadamu. Tos kotonon kelen katononkei nakakikelen kaker, lakini komach kitororkei ku Jehova, lakini ngeilie amu kairo Joshua kole akatalel Jehova kuune kainenyi, kokiro Joshua kainetab Jehova konai kole kenekityi Jehova ko inendet neimuchi kiy age tugul. Eng ngibuskong kou abwoti nguno ale iker ile kokinetkei ole kikobun lagokab Israel, iker ile mami kiy nekisirtoi Jehova ko kwondanyi, mami kiy nekitemene Jehova. Kiy age tugul ngap kobendi kou kakomurokis kosomisitu, lakini kile Jehova eng wikit konye iker lesson angot ko chi nekomaiker lesson iweke, kale Jehova koeku God will fight for you. Mwoitoi ano mwaiwo nandi Yaun Jehova. Yae luget Jehova akobo inye. Yes, yae Jehova luget akobo inye. So metabot tonon amu kimwochi Jehova Joshua ako kumwoiwech kole metabot tumtumin iman tuguk alake chebwone akemitei melen ile meche kemwochigei kele kimitei kasarta nebwone tuguk chebwone kometumtumake. Tonon kou ketit nemi tabandab oinet nengobwa akot beek chenyokorondogei komakitumtumi. Inyorchini lamayat kotinye lamaek chelonye lagok ako ketit nelel ikere ile tikitik chechang komi beek kosir chemitei ng'ung'unyek, lakini makitumtumi ketoto akoi inyoru lamaek cheonyiny kosir lamaek chemongen ale ngokialany lamaek ko kialany ane angen ketoto. So angen ale Jehova kotononi, mamitei kiy nekitumtumech. Ko achek anyun nguno maswali kelen tos kikere lagokab Israel ko kikitumtumak ang achek ako kikakikoch koek kasarta nekikobor taitab Jehova, kimnatetab Jehova koborchi biikab nganasetab Kananik. Amu Kananik kikikochi kenyisiek 400 kele kosik, kikikochi biik chekinyokong'ololchi ako kakekochi kasarta. Achek nguno kimi kasarta nebo let. Tos itononi ibortoi lapkeiyetab Jehova anan kitobotosi amu tuguk cheketumtumech. Tos iker ile ki lagokab Israel kile kikalya anan kikerekei akot eng kanisetab Seventh-day Adventist neikere ile kachelewan boisietab Jehova komamanda koityi chi tugul amu kakile koit kutit eng kutit. Nguno achek keng'olole kutinyo amu sikoit amu ngipkemondoi akot biik chebo sang komi biik chetia chebo kutit chebo kalenjin chemakat kokas. Ako yekaikas imwochi koit age ne jirani neng'ung nebo kutit, tos kisiregei ak bichoto. Kisome Jehova kondoiwech ametabot amu kakenai kele Jehova neikesu boriet. Mi boriet ne ngap ile kitikin nebortos akot lakwet nekakele kingoengesich kele oye mamwa ng'oliot nekikuren no eng Kingereza. Keib kong'alal eng kutit kolechini kityo no, ilechigei kataune ano ni. Iker borionoto ile kakonyo kurget yutok. Oye ongeker Jehova asikobit kokimitech akokonech ketononse kemwaite ng'oliotab Jehova ako kakeker eng yo kele kaka mi tugun chekarakwei kotos kieku bunyot eng kwenunyo. Kieku bunyot eng kwenut kou Akan
nekakas sikome kong'wong anan kobek biik bororiet tugul akobo inye. Kakikonech kasarta kesiku asikobit matkoak kounoton. Ako mising ko kenai chomyetab Jehova. Ngokainai chomyetab Jehova konai biik alake koker kole ngangot chichi kikiyai kouni kotononi komach chito age kole amache anai amune. Amache anai sobetab chichotok amu toreto akere kotoreto ane kiayai kouni ayoe cheuni atinye cheuchu lakini matoreto. Ko ketonone chomyetab Jehova. Ngot komi chi nemache koteshi asome komwa eng yotok asikemwa eng betut nerubei kele ne neketesetai eng yutok. Ya kameche amwa ng'oliot agenge ngin kongen kanetishet nekainetech. Kameche keker kityo kebeberta neuni kele kingobendi lagokab Israeliek emetab Canaan, emetab kamiset, ko kiib kebeberta kenyisiek chechang chesire chekito suppose koib amu tengekto nekiyai ichek. Kiya tengekto kot koib ekosiek chechang amu tengekto nemi kwenunwa akotieme koanyinygei. Iker akot nguno kito neiteiwech leso nebo rani ko teiwech tengekwogik chemi kwenunyo cherate chotok asimakikityi bolotet akora cherate kipsengwet asikobit machorgei. Kale maikoigei Kiptaiyat akobo rurutienyi, kale akomuitoi kole sikobit kosikchi age tugul konu boroindo kokonin akokonu boroindo kokono. Konech boroinwek Jehova asikobit kesiku. Tos kiboisie boroinwechu kikonech Jehova kesiku anan kitesetai kekerkeitu ak akan. Ngeng'alale akobo chito individually ko kale eng kitabut kakisoman akobo Joshua 7 koitenyi ko 12 aname katikati yo kole mami kobotok kokeny ngotko mong'em eng kwenung'wong kiyoto itabana. Mami koboto, mami Jehova koboto chi age tugul nemachome kokasi. Mami Jehova koboto chi nengelelyo. Ngot itindoi nyitatet eng kwenung'ung akotomo iamwan ile ameche atume lande nyitatet ko iyoigei eng yotok eng kasarta nekoi amu mami tilyaneng'ung ak Jehova amu tingegei tilyande ak Jehova amu ngelelnoteng'ung. Kiib kenyisiek ng'isiat lagokab Israeliek amu ngelelnoteng'wa. Kiibe kenyisiek chechang akikoi akot bandab Jehova kowek amu ngelelnotenyo nekingeleljini. Nyitatet nekitindoi, nerengnatoshek, toyosiek chekitindoi kwenunyo, nyoetab kaa nemakitindoi, ko tukchotok tugul ko tuguk chekakinamdagei koyekinamdagei akan akouny ng'onyu. Nekateleni Jehova istoene tukchu tugul chu kande kelung'ung iekwas chito neilen ikole chuki nekibortos eng kot, kibortos eng korik. Kero ngeng'alale akobo akot families, kekere families komite issues chemite families chesiregei boiyot ak chepyoset, siregei lagok ak kekere ko tuguk chenormal. Ngekilen keker tamirmiriet anan tilyanditab akwek ak Jehova sobetab tamirmirieng'wong ko ikoloityo koitititu kabisa. Makostoi chi eng gaa, mami saet akot kitikin, wendi chi tugul kasartanyi purwei. Kong'ete chi nekamishe kebubuny amitwogik kindoi mesa kotori kwomis. Kele kimeche kelya kele akibe ako safari, mamite chi nerwoni kole oye ngesa Jehova kondochi bichu. Komyandos biik kele kamyan anum kele oye mutyo anyon oye mamite chi neibe boroindo nebo saet amu kikokaititit chomyetab chechang. Koyagei kapchi ne makong'en mamite ak Jehova amu makasit Jehova. Surtos ak biikab kokwet, makikerei kipsengwet eng oritung'wong, maikerei Jehova eng sobetab kapchi biikab kokwet. Nengechonu biikab kokwet ko kikosirgei tugul. Amune asiosirgei? Ko amu atebeng'wong nemebwatei tililindo. Ounye koroito nekianamdagei neking'wong mogorwetab tumotet nekiaunye eng oritab kot. Nengeit keusto kutuswek kole kong'ep komandoi chito ile oye cherwo mogorwet kanyo. Ichere mogorwetab tumotet kong'ep koitu mutai kelen mzee wa kanisa akami mogorwet nemito. Itu na akase kele kimi chi nekicham kobo eret nenyi ako mzee wa kanisa. So mi rumit nemamandoi maingeni chi koto maingeni chepyoset. Koturip kebol. Kamameche awo yoto. Tuguk chekinamdoigei ak eng let
kaniset tia wasangana ne mi kaniset ne kanisosiek kyok komanerei mi chomset mi betab ke kanisa orit mi tuguk ngisiat chetesetai en kaniset nengolen kole komanere kaniset kotesetai kosokiti meto biik kanisa kole kero manyo kanisa amwanam kole na manyo kole alake kaje kanisetab arabanam makibwane kanisa na konget biik eng sang amu mi biik chemi togo komeborto lapkeiyetab kipsengwet kalia makianyingei kalia makisugu kalia makibutyi kelekab Jehova asobit koboisien Jehova keu korondoik awo boisienyi kanato kameche ates Kakesune amwa bororiet nebo Israel ko kitindoi kaamiset nebo Jehova kou ye kikaamis eng Abraham. Bororiet nguno kawalwech kanetisiet nebo rani akobo tebutik chechang kele kilya sikobar Jehova biik chebo Canaan. Melen kibar icheket buch ako kiyokto sigik sikobit kong'ololi bichoto. King'ololi Jehova amu kinai boisiet nekikwai lagokab Israel ako boisiet nekikotkwai Jehova eng kwenutab lagokab Israel. Kikasak eng icheket komie eng somanenyo nekakesoman tisab kele kingen bororietab Israel kole kikwai kwang'utik eng bororietab Canaan kole kikwai Jehova kwang'utik chechang eng bororiet nebo Israel. Ko kikakonetak bichu ak kikakokas. Mi boroindo kora nekikochi Jehova biikab Canaan kosik. Kekochi boroindo koyokto sigik ak kesor kwondo nekikure Rahab. Rahab akoi inyi ak family nenyinet ko kisik eng kwenutab biikab Canaan. Kele tindoi Jehova biik chemi mesundeito chetomo koityi kurset. Ikiamdoi logoiwek chemiach kekoito koek baornatet eng ichek. Nekakas eng muguleldonyi akosik ketoche eng baornatetab Jehova kou ye kikitach Rahab ak family nenyi. Kanetisiet age neo ko kachek chekimi kwenutab kayanet. Kang'etakan kokirinda kaamisetab Jehova. Matingit ki agenge eng kwenutab biik chekikinyor kaberuret. Ako kikitinytiny family age tugul nebo Canaan kong'etyo tuga, sigiroik ak ki age tugul nekitindoi. Ak kikilach bichoto komong logoik akoi rani chebo Akan. Koboru kele nyumnyum eng biik chemi ko akichek koistoegei kaamisetab Jehova akobet kipsengwet. Ak kong'et biik chemi sang chetomo kosik chemakikere kobwa nyokotebe ng'echerok ab icheket chekikokoyan ak kikotebe kanisa. Ko nguno konyolu kenai kele imyeno une muguleldong'ung, une sobondong'ung. Kongoi mising eng kanetisiet kakeit ako aker ale kitesetai kesomani mabekyin lesson. Mi kurgotik chechang chemakimuch kenyoru. Ko chitugul icheng Bible simae kityo ikose it iweny eng kurgotik chekimwoe. Eng lesson imuchi iwe kanisetab Seventh Adventist nenekitenin anan akot icheng online kobo Kingeresa chechang anan akot Kiswahili. Manget ale tos kitindoi une tomo anyoru nebo kutinyo eng online. Abwoti ale kisoe asikobit keit yotok sikenyoru lesson eng yotok. Ko ketesetai eng wikit nenyone kenetigei kemi lesson nebo 7 nekit kakesir keit katikati nebo lesson nebo quarter ini nebo kenyini 2025. Ko lesson number 7 kolen kasetab it. Kalosunet eng oldab boriet. Ketochok kebwa tugul asikobit kelya kinetkei kalosunet eng oldab boriet. Abwoti ale notok kokonech kenai kele kiyoe ne. Ko ongesaa asikobit kondoiwech Jehova akondoiwok akoi ketuiye aketestai kinetkei kibagenge. Ngotindoi testimony anan kito nekokwoun Jehova imwa eng inatut nebo YouTube asikobit
kotoret biik alak kokas konai kole yoe Jehova boisiet. Amu ngeepchi amakinoe feedback kele tesetai ne, kimwoe kongoi eng biik chemwoe kongoi ak kemeche kekas kele nee nekikoyai Jehova eng kwenung'wong. Mitei biik chekitom kokas ako kikokas ako kikowalak sobeng'wa. Kesome omwoiwech mwalimuinik cheinetishe eng Sabbath school omwoiwech ole une Sabbath school eng kanetisheng'wong. Kesome notok amu konech kinetkei ak keker kele Jehova komitei kwenunyo. Kongoi mising ongesa Jehova nesobe koigeny. Kongoi eng kanetishet nebo rani nekainetech. Ako nguno Jehova koyokibeshe ko ki mwalimuinik kesome kitamirmirieng'ung kobotech akosich ak icheket cheleto ng'olyondeng'ung Jehova. Imi inyendet ne inetech ako mwisho Jehova kesome sikobit inyorwech kokakechobokei ako mising kokemwaite ng'olyong'ung kou yekikekochi lagokab Israel koek icheket cheibortoi. Ako mising Jehova ngotko mitei lelut anan komitei eng sobonwekchok Jehova kakisom nyoetab kat amu kikere Akan kime akobar lagok ak konyi ak orenyi tugul. Ara Jehova amu kimeche kwo ng'olyondeng'ung koit ing'ony komugul komatkoek achek chekakitonon ng'olyot logoiwekab akot eng kaniset kesochini kot age tugul neite ng'olyondoni Jehova kesome iityi akine ngo kerichek ngo ki age tugul kakisom kaberuret. Tebi eng kwenunyo akoi tun ketuiye kibagenge eng kainetab Jeiso ne Itindenyo. Amen. Kongoi mising.